Masakin hen belap ko kitchen to so la home ni ho zo se na bonon ni ko pa tun ngam wan ni so chum la chum ho na be khom kilo ite hachi sani simli ni khwa Kashmir phaisam Srinagar khupia galgu bolon CRPF anakab li naw to gisain tuni ni sim somnin Indian Security Force hon galgu bol loi mini anakab li uve tin thulut naw minahi Security Force hon SARS and Operation anabol laiwa hichi thingnoi te ni chun hin kam masat lona le thuna anki kap to na wai chi galgu bol ti ni chun thina na to lona hi tin thu chu chuna sei nahi hichi ki kap to na chun sipai thum in zong ki su kha na na nei uvin nahi galgu bol ati te ni hi chanchin hetwang hinai pon hinla Pakistan ko na hevetin asayo nahi ga hetei khachu kumsunga hin Kashmir phaisama galgu bol som level he security force ko na anki kabli sawai tai akiti USA gamsunga Toronto munachun India simlai kumsom ni lekhana upa Kaltik Vasudev kiti pachu melhet lohon sim sigin khochun anakabli vitin thul nom nahi Toronto subway station muna hichi simlai pachu thala veltam pi kablu mahitin Toronto police hon asayu to hona agang theipina hospital mun lut anahi hinla anadam do zo to poi tin thu chuna sei be nahi hichi tho hin police on investigation chu apan pengal ta be tin thulut chun asei be nahi Indian government akuna hichi hogil na chu atosot danu le insumi ten India gamsunga halong tap sale avut ho boilo hila alhun thein tinga panala dingon asei be tin thulut kaum me nahi Nikhosot pilu na kidinte na hin nei zo u Pakistan Prime Minister Imran Khan chunga vote of no confidence motion an chil ha zo to lonin achi sa nisim ko ni khochun opposition party nin ama amau de chi Prime Minister kha dingin nomination an pilu tawe tin thru zong au bine tu suina sei bena opposition party PML akon alam kayo Shehbaz Sharif chu Prime Minister candidate dingin atung ufin chule PTI hon Vice Chairman le former Foreign Minister Shah Mahmood Qureshi chu alheng do uve kiti nahi hichilam kai milanei simpatni nisim som lakhat nia kiti na anom to lonin Pakistan Prime Minister tha dingin PML lamkai Shehbaz Sharif chu lando anahi tai ga he thei kha chu Pakistan gam hin samlet na mo pat tu ni chana Prime Minister khanin tambling sena office alo zona khanai lo hi ekiti Mihim 1.5 million chen na horizon mi hona hazut na mun lumta Caribbean island na Puerto Rico khupia chun electricity company lenpin Puerto Rico electricity company muna short circuit khota anom jin kol phemei wa chu phat shot pi anathi tin thulut khat chun asei nahi piti hoji chun business mun pi school college le mundam pia ki manchana theitlovin amlota nahi Chitwa hin company in iti tale hichikol pe mai wahi anung pi do zo dingam ti tu chan hin asei chin theinai pu vi tin thulut chuna sei be nahi sim ko ni khochun Russia Army Aviation Crew hon Ukraine sipai convey ki tur ho manchale sipai tampi po chu aki kai layu abulo naw video footage chu anala du uve akiti nahi ichilim la hi aphat le ani kho chule amun chatwang sei do pu nahi Russian Defense Ministry na sei be na Russian unmanned aerial vehicle mangchan Ukraine personal kiral tampi jong industrial area vel a mudona kinai to ronin bulu le kapsi na ani kineye ati bi nahi alangkana Ukraine authority ho konin ichi video ki sodo chung changa hin tu senin imadon butna ane nai pu nahi Russia sipaiten salam le gamsung lai long ho adalata ve tia tulut namsing wangin
langlam le solam Ukraine gamsunga anisia ki kap tona achi lejing na lai zin hi tin tu su mi hi tu ni khwa Donetsk governor pu akon thulut om dung zuin Russia bomla zin milam nga in thina tu win nga ma in sata gi su khana na yovin a hi ati na hi ichi thil su hi Russia in anak sei ging sa bunga mondang dala Ukraine solam kaya thingnoi ho chamlet moni dinga ki thopi ding danu to kelhona ki kap to na hi chiladanin au min hi ekiti chule Donbas muna ki kap to na a khu si jing to lonin phat sin bomla na jing na hi mixer technology sin photo asodo dong zuin Russia convey tampi ho chun isigam kai sungchu azon chingobe ti he thi a hi tin thulut chula sei na hi Ukraine officer ho thulut dong zuin Luhansk kam kai sunga zong Russia bomla khum na hi jinge ati bin hi chule dinai par mulla chenna in vel ho a zong Russia tin bomla jing zi ubin mai kana na sata omin hi chi chun mi khat mir sita in mezin anakai na hi Ukraine Defense Ministry akon thulut dong zuin tuli tu hin Donetsk kam sunga chakhala somale thum vel hi Russia tin a control ovin chule Luhansk kam ka hin somko le thum vel athunei zo ta bin hi ati gahe thai khat chu hi chi Donetsk le Luhansk muna hi Russia mi tampi chen na hi na pa na Ukraine government chunga galgu bol kiloi khom na tampi na mun jong hi hi chi thua hin Ukraine President Volodymyr Zelensky in agam sungin malama ki do na khota kemai tu piding solam gam ke ahin akinei na lai je ati hi Russia chalo na a hi tia ho na milham chunga chalo gimnei na apun Beijing to lonin phaleni kho hung chi chanin masanga ki bung khan na ho apang lo chamlat gam iza nam khat jong neto lam hanai jip jip tawi tin thulut au min hi achi sani khwa European Union lam kai on Ukraine gamsung avil na ban wa nisim khu ni khwachon England Prime Minister Boris Johnson in ta satin kaif kopi vilna ananezin Volodymyr Zelensky to zong kimoto na ananezin hi Boris Johnson hin kopi sung vilna le chutna anei na bana Russia chalo na humhalta kemai tu pi Ukraine lam kai le mi pite apa cha na thu zong asei na hi amana sei bena batcha muna Russia chon na hin Putin chule Russia government chu van noi mit muwa ki subu ahitai anti na hi chule Russia chunga singsan hat be sa le Russia thil su zo si la lut lo ki kompi loading in atha ben ketip na zong anani zin hi ekiti chule Ukraine ki thopina hata pe be hi na bana dangka $500 million zong war benga kon ki pe beding chule armor vehicles jakhal somni anti-tank missile jacket bomb cup thei drone hojong pi beding in an sei nahi tulito hi western hehan European Union lam kai ho la hijing jong le Boris Johnson hi hejong le Boris Johnson hi hang santa Ukraine kopi kaif chonlu na hang santa Ukraine te ki thopini dinga ki tip na nei ama bo to bong a hin na lai sin hi achi san singi ni a Kramatorsk railway station muna Russia te bom ka bezi a chapang nga pan na milham som nga walin thina anatu na chunga Ukraine President Zelensky in Russia chung thu hi war crime tribunal muna pu du a sei theilom chu ahitai anati na hi hichi kibulu na hi mihim sang liver chu kitol dinga akisa alayu hi kitina bana hichi chung thwa hin Western gamon hichi kibulu ne hi ahet pi na ban wa milham chunga Russia chalo na hi achung thu seya te ne dinga pan kileding a hi anati bi hi Kremlin in amona to a hi lodan le thilsu hi Russia min sit na dinga Ukraine vai hom hona to le so a hi tia alenial kalo an hi Slovakia gamin achi sa ana sei sa bungun Ukraine sipaiti mandingin Russia siam galmancha S-300 system chu anapidu tawi tin thulutchun asai nahi ichi missile he len ho kapla na dinga galmancha hoita ahi na bana nikho pa masanga ne to gamon Ukraine ki thopina hata hatsa beding tia
kitipna anane yo to hana galman cha hi pi doa ane hi kiti United States President Joe Biden in Slovakia mi pite chunga akipana thu apon do to honin akilie thopi na US in Slovakia gamsunga Patriot Air Defense System api ding zonga hi kiti hichi Patriot Air Defense System hi S400 sanga zong hoizole update zo aphat dung zuya S400 sanga apan cha dinga hoizo hi tim tulut chuna seibian hi alangkhana Slovakia President pu Eduard Hager in a Facebook po hichi Ukraine ki thopi na kinai hi ichiga lahi pan kilai ahi tina hi pon Ukraine in ki thopi na angai chat na bunga ki thopi ahi anati Tun nisim som ni hochun campaign group Progressive Voice tia ki he hon military junta hon chapong ho chunga acha lo naw chunga banoi gamoi botna kon khang do wa janta to gisam kaina ki kom khom ne zo si tun anung sun dingun aning euvin hi chole hi chi group mohin chapong ho chunga ki thopi ne le vet suina anei ne ding ovin banoi gamho team na anei na banuwa adia United Nation Children Emergency Fund anga ngi na anani ubi tin thulut chun asai zin hi achi sa bulletin sim khat kum sangni som ni lekhana patu ni chana janta sipai khona thi chapang hi zakhat awalta na hi tin Human Rights to Myanmar gam United Nations Special Reporter Andrew chun ma thulut na nisim som ni lekhat lakaw kum sang ni le som ni le nia chun ana season hi hinla ki loi khom na dang media monitoring committee ho seidanin chapang thina tu hi mi jani le somthum la ko awalta ya tina banuwa lakaw kumsang ni som ni ni ka sia chapang som ni le sigi in thina atu ve an ti bi nahi hichi chapang thina tu ho hi military janta te lenale pumpi ho a bomak kapji wa thi hi ve ti bi nahi gamsunga kon government na galgu bolhon achi sani simngani sun Yangon region Hetian nit pin khumun Western University ko machun bomanapo ki sa obe tin tulun ominahi so kyu hilovin bomapo ki sa zo ovin zong janta sipai ho truck zong land mines mangchan anabulu ve tin tulut sun asai ben hi masanga news agency SPM gitia reporter anhi Lwen An Phon chu kumni chule tang students and youth union staff member anhi mai ong chet u chu kumsegi songkul tangdingin military junta hon putan khumna anne yu vetin thulu chana sei nahi ga he thei kha chu achi sa phan hwa jong itabunga thusu lakhom mi ho pachom pi jong songkula anhe jing saw hi jong akiti ahong long ding nisim som le thuma pat nisim som le segi chan ke mangding thingyan holiday golnu ma he mi pi koiman pan ala loading ole anai vela jong ki tha loading on Yangon's People Defense Force chungi na khota hlatun nisim sigi ni chun anane yubin hi amhona sebe na uwa ichi golnu military humhala thane na tu ho go nahin koiman thanup na anai po nahi izia chu koiman pan la loading anati nahi military mi pholo ho anoya na tong ho le anoi do ho bovin amandiu kumai chu ahi anati be nahi amhona sebe na wa National Unity Government noya ki khai Yangon's PDF ho tu sa hi zuichi dinga thula ana anei na banuwa to su khat chun amho lohin government nei lego property so chunga buluna anei jing wang ovin tu ni chan hin anato na howa milham ho jing chang te in asu kha lo te ni ding ovin na atong jing ove ati bin hi latun ni simgi ni khwa ta tu pi town sima kon mile somlanga vela gamla chun kikap to na ano minahi Chinland Defense Force matuti hon Myanmar sipai ho mi ngalam anakap li ovin sule mi tampin jong kito kha na anayo ve tin thulut chun asai nahi ga he thei kha chu hi chini khwa hi jinglam nidan guple minute somli akipana nidan khat wal kikap tu na chu anom hi kiti ichilai mu na hi janta sipai ho reinforcement dinga hong ki sol ho chu Chinland Defense Force hon na sata anetinowa ki kapto na hi umahi ekiti to so panapa na sinasin nga ho se achung si wa agi pagipanaw kay powe
tu su thai mukit ka ovin na bonon mangpha le chibe